Muyaya yahindutse umuzindaro wa FDLR n'umuryango wa Habyarimana. Umuzindaro ni iki? Umuzindaro ni iki? Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Patrick Muyaya Katembwe, yagaragaje ko atagifite kwihishira mu gushyigikira no kuvugira umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'umuryango wa Juvénal Habyarimana. Uyu muryango wayoboye u Rwanda kuva mu 1973 kugera mu 1994. Ibi reka tube tubiretse, turaza kubigarukaho. Nta nyungu tubona mu Batutsi. Perezida w'Ubufaransa Mitterrand imyaka ine mbere ya Jenoside. Mitterrand yari perezida w'Ubufaransa. Umubano wa Perezida François Mitterrand na Habyarimana Juvénal wagejeje u Rwanda kuri Jenoside yakorewe Abatutsi wavuzwe kenshi, ndetse ibihamya by'uko umwe yari umubyeyi undi akaba nk'umwana we byose bishya. Bombi bari abantu bahuriye ku kwanga Abatutsi cyane, ndetse bakabigaragaza mu ruhame, mu nyandiko no mu bikorwa. Tariki 17 Ukwakira mu 1990, Mitterrand yayoboye inama y'abaminisitiri muri guverinoma ye, havugirwamo ibireba igihugu cye nk'ingendo abayobozi bamwe na bamwe bari baherutse kugira muri Arabia Saoudite, Ubuyapani, umugambi wo gukura uranium muri Niger, ndetse bagana ku nyungu z'Ubufaransa muri Madagascar n'ibindi. Ingingo yaganiriweho umwanya munini muri iyo nama ni ibijyanye n'u Rwanda. Minisitiri w'umutekano icyo gihe yari Pierre Joxe. Mitterrand yavuze ko Abatutsi batamushishikaje ko ndetse n'ubwo bagira ku ntego zabo, Abahutu ngo bazongera cyangwa se ngo bakongera bakabatsekamira. Inyandiko z'iyo nama hari aho zigira ziti: Perezida wa Repubulika yashimangiye ko ubutumwa bw'ingabo zacu mu Rwanda icyo bugamije ari ukurinda abaturage bacu gusa, Abafaransa. Ubufaransa ntabwo bushaka kwijandika mu makimbirane ashingiye ku moko ari kuba mu gihugu gusa, ariko nta nyungu mu kuba itsinda rito ry'abanyamuke b'Abatutsi batsinda rubanda nyamwinshi b'Abahutu. Niko hari handitse. Muri iyo nama Mitterrand yakomeje avuga ko nubwo Abatutsi batsinda ingoyi bamaze igihe kinini ntacyo byabagezaho, Abahutu bazabahindukirana babatsinde. Ati nubwo inyeshyamba zatsinda, Abahutu b'u Rwanda n'abaturanyi bo mu bindi bihugu bazahita bishyira hamwe bakureho ubutegetsi. Tuzakomeza kugirana umubano mwiza na guverinoma y'u Rwanda ikomeje kwiyegereza Ubufaransa nyuma yo gutangira kutumvikana n'Ububiligi bwarukolonije. N'u Rwanda yavugaga. Aya magambo Perezida Mitterrand yavuze nyuma y'iminsi mike Ubufaransa bwohereje mu Rwanda ingabo muri Operation Normand. Ni ibikorwa byari bigamije kurinda inyungu z'Ubufaransa. Raporo ya Commission du Clair yagaragaje ko abo basirikare banarenzeho bagaha imyitozo n'ibikoresho ingabo za guverinoma ya Habyarimana. Iyi raporo igaragaza ko mu myaka yakurikiyeho Ubufaransa bwari bufite amakuru ku bwicanyi bwakorerwaga Abatutsi, ariko ntihagire icyo bukora. Tariki ya 7 Mata mu 2026 ejo bundi, u Rwanda rwatangiye ibikorwa byo kwibuka ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yateguwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Ibihugu byinshi byifatanyije narwo muri ibi bihe, ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo yatangiye ibikorwa byo kuyipfobya no gusingiza abayikoze. Amakuru yizewe avuga ko umuhungu wa Habyarimana witwa Jarike yagiriye ingendo i Kinshasa aho ni muri Kongo, yakirwa nk'umunyacyubahiro. Yaganiriye nabo muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku buryo bakwifatanya mu kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi afite umushinga wo kuvugurura umutwe wa FDLR ku buryo wagira imbaraga zatuma ugera ku ntego zawo zo guhungabanya umutekano w'u Rwanda no gukora ubutegetsi bw'u Rwanda. Ashaka ko Jarike, umwana wa Habyarimana, aba umuyobozi wayo. Ibi byose turi gusoma ni ibyanditse ku nkuru ebyiri nabegeranyije zanditse ku kinyamakuru cyandikira mu Rwanda Igihe.com. Ibi byose byongeraho ko ubufatanye bumaze igihe hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
aho muri leta y'iki gihugu n'umutwe wa FDLR bwakomeye mu gihe impande zombi zatangiraga kwifatanya mu rugamba rwo kurwanya ihuriro AFC M23 rigenzura ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ku tariki 7 Mata aho ni ukwa kane ejo bundi mu 2026 Muyaya yifashishije ibihe byo kwibuka jenoside mu gushinja abayikorewe guhungabanya umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aricyo gihugu cye, aho avuga ko bitwaza umutwe wa FDLR n'ingengabitekerezo yawo ya jenoside ubundi bagahungabanya umutekano hariya hirya. Muyaya yagerageje kweza Jean-Luc umuhungu wa Habyarimana watangaje tariki 26 Werurwe 2026 ko afite uburenganzira bwo kujya Kinshasa agahura n'abashaka, agaragaza ko ari umuntu utagize icyo atwaye kuko ngusumurwanya. Nihagarukiye aho kuko Muyaya yavuze ko Jean-Luc n'abandi bafatanya bikorwa b'abanyarwanda ari inshuti zagiye Kinshasa gushaka amahoro, kandi ngo zifuza ko Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigira umubano mwiza. Niko Muyaya yavuga. Mu ijoro rya tariki ya 6 Mata mu 1994 indege yari itwaye Habyarimana na Cyprien Haryamira wayoboraga Burundi nibwo yarashwe ubwo yasatiraga ikibuga cy'indege cya Kigali. Bari bavuye i Arusha muri Tanzania mu biganiro by'amahoro. Abapfobya jenoside bagaragaza ko ihanurwa ry'indege ari ryo ryateye ibi bihe by'icuraburindi byahise biba bibi cyane mu Rwanda. Ariko ibimenyetso by'amateka bigaragaza ko jenoside yateguye igihe kirekire n'ubutegetsi bwa Habyarimana, kuko mbere yaho abatutsi bari basirwaga cyane. Ibikorwa byinshi nk'igurwa ry'intwaro zigezweho na gakondo zo kubarimbura byarakozwe. Amakuru ava mu nzego zirimo z'ubutasi yemeza ko ubwo indege ya Habyarimana yahanurwaga ubutegetsi bwe bwari bwaramaze gukora urutonde rw'abatutsi bagombaga kwicwa, kandi guhera ku baturanyi ba Habyarimana bari batuye Kanombe, kandi koko barishwe guhera tariki ya 7 Mata mu 1994. Uko biri kose ukunda inkuru z'amateka, niyo mpamvu tugeze aha ngaha tukiri kumwe. Niyo mpamvu rero ibuka ukanda like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri channel yawe, nibwo tuzajya tubana mu biganiro byacu byose tubagezeho hano rusange, ibiganiro bibigisha buri munsi. Nitwa Samuel Mugisha, mu bikora ibyo ngibyo birihutirwa. Kandi koko barishwe guhera tariki ya 7 Mata mu 1994. Muri iki gihe turimo umuryango mpuzamahanga wibutswa gukurikirana abarenga 1000 bakoze jenoside bihisha ubutabera mu bihugu bitandukanye birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no guhana abahakana n'abapfobya amateka. Aho Muyaya, imiryango ya Habyarimana na Ntaryamira nayo ibikwiye guhabwa ubutabera. Icyo Muyaya yirengagiza nuko bamwe mu bakorana na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo bahoze ari abayobozi mu ngabo zatsinzwe ex-FARC aribo bahanuye indege yari itwaye Habyarimana na Ntaryamira, kuko iperereza ryarabigaragaje. Iyi nkuru twarayikoze ejo bundi irimo amakuru y'ibanga ya CIA, muyirebe. Uretse ibyo ariko twanavuze hano hari irindi perereza ryayobowe n'abacamanza b'Abafaransa barimo Marc Trevidic na Nathalie Po mu 2012, ryo ryagaragaje ko ibisasu byahanuye iyi ndege ya Habyarimana byaturutse mu kigo cya gisirikare cya Kanombe, kandi birazwi neza ko iki kigo cyabagamo abasirikare ba ex-FARC. Inkuru nk'izi zo z'amateka naho gutaha. Wifuza ko mu bitekerezo kunsaba inyungu nagukoreraho, ibuka ukore subscribe, ariko na nomero yacu ya WhatsApp ni 078 262 130. Email yacu yo ni montagnetele@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho, ntabwo dutinda kubasubiza. Nshuti bakunzi bacu, turishimye ko mwakurikiye Télé Montagne Rwandaise. Ikiganiro nta tugisoreje, iyi nkuru nta tugisoreje. Iyi nkuru mwayikunze, umanuke munsi y'ivideo mwandika ijambo rigira riti
duhereza ibindi. Iryo ngiryo gusa, nanjye ndashyiramo agatege ndushaho kubahereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Ku kirahuri cyanyu ahagana iburyo niho hari ibindi biganiro birenga 500 mwareba, ibiganiro byuzuye amasomo, ibiganiro byuzuye inkuru. Mwibuke mukore subscribe, ibyo biganiro mubirebe, birihutirwa.